uwanyuma ngiye kurangiza ko nawe nyine nk'umuntu adasanzwe mu buzima bwanje yarabereye umugisha munini ariko sinzi ko ari ngaha yitwa Claudine Manirabona sinzi ko bari ngaha ashiki Yafise akajambo ndamuvuga ko gushimira Imana abantu bemera Imana kandi kumbere kashobora kubafasha hagiye wemera Imana wayakiriye mu buzima ufise niyo Mana ufise ibintu bihambaye cyane. Icyo namuvuga ko uyu mushiki wacu yambereye kumugisha jewe mu buzima bwanje umuntu nkunda gusenga kandi ndemera Imana ndibuka mu kwemera kwanje naho aravuga ati jewe nubwo byoshika mu buzima bwanje uragashaka kungirira nabi Imana nizera irashobora kunkingira kandi aravuga ati Imana ntibyashika ahubwo uyu muntu azoze abinyibwirire wenyine jewe nashatse kugirira nabi icyo kintu naho ndagisaba Imana kandi cyarabaye mu buzima. Hariho abantu bifuje kungirira nabi baca kuri mushiki wacu hanyuma Imana iramukoreramo arantebuka. Hari mu mwaka wa 2019 nayo kagamba mu gihugu umurese bagirira rero ndagenda ndamushimire ndamushimira umutima yagize kumbore kugurwa muri komurangana sinzi nimba harakate mu gato bikinewe uvuga. Okay, murakoze kama nanje fadikanije uno munsi hafadikanije na Felicien nani Femido Jamba gushimira Imana myaka 50 kuba yikwije akiriho cyukuri haraho bitari bishobora kuba akiriho kumvo z'abantu bataba babifuza ineza y'igihugu cyangwa ko banezererwa iyo umuntu aba ariko araronka cyane arashikako. Zari tariki 18 ndi pakari z'ukwezi kwa gatandatu mu 2019 niho naronka message ivuga ko ashobora kugirira nabi umushinga nayo byumva n'ijambo ndetse asanzwe akunda igihugu. Barabimbwira umwana muto yabyarigoye kwakira kuko bari bashikiriza amahera menshi cyane byari byo ushobora kubikora kuko kuronka nk'amamiliyoni 7 uyarongo nyine atatukoze kukantu gatoya uko tubona ko kagaragara ko yarongo nyine byari ibintu byoroshye cyane kubikora ariko burya umutima wo kwica ngo warabimenyereye ndi kujya narayijoro mpangayitse cyane kubera uwo mushinga nawe niho nitoye ndamubwira ati ndagukeneye by'ukuri kugira ngo tujye tuyage kugira ngo bantorere kabane kuri Facebook bikaba byari bisanzwe ko hariho bantu bigiye gushyiraho fondasiyo Femido Jamba icyo gihe narifana cyane ngira amakomantere babona ko ndi umwe ndikunda cyane bavuga ati hamwe uyu mukobwa twumucyaho turashobora kumutora byoroshye. Felicien byagenze uko ni birebire cyane ntawe ubihereza ngaha ariko icyo byashikanye ko nuko narubutse ndakanse bishikiriza umushinga nawe Felicien Minani Femido Jamba.